हाँ मैं लाइव कर रहा हूँ। एक आउट हो गया, आउट। अभी 28 रन बना लिया है। अभी 7 ओवर रनिंग हो गया है। आउट हो गया, स्टंप पे आउट हो गया।
बिना मार्क्स में ना जाओ पकड़े 2000 रुपये फाइन और गंजी भी सारा फ्री फाड़ देगा देखो फोर 32 खेल कैसा लग रहा है? Out. इसमें थिंग दिया कमाई लोग दिया जी मैं माने डेट फिक्स तौद्री माने चॉइस तौता मैं सब्जेक्ट तरुक तुगै फॉर्म फिल अप तौरने अमुका संगे चंगरो चंगमनि थोकते सब्जेक्ट चॉइस तौरगा पीखरा लोयना लिस्ट ने काय तू क्लास 10 का भी नया नोटिफिकेशन आ चुका है। 3 ही सब्जेक्ट देना पड़ेगा, आप लोगों को सबको पता ही होगा शायद। आउट कैच आउट। ये देख सकते हैं स्टूडियो मानव सब फील्डिंग में खड़े हुए हैं। अभी फर्स्ट टीम का हो गया, सेकेंड टीम अभी बैटिंग करेंगे। वो लोग अभी फील्डिंग के लिए जा रहा है।
Anh giao thế, anh ngồi giáo đi đâu? Anh ngồi thế đâu giao thì nè. Mai thằng này em ôi, ama lại ơi. Ama lại được. Pe được. Nó bao nhiêu thành nhau rồi? Nó thành nhau. 30 मिनट्स का लाइव होगा। Anh nói tay nó nuôi thôi mà đi. Hậu đây chứ. Mai cô là hậu ở đây. Đầu lên gì? Nó này nó sàn lên đây một ạ. Tại sao nó bị nhiều lắm một ạ? Hai ơi nè. Pro bay đâu, pro. Pro bay đây mà. Thua cái ngang không? Thua cái lưng ra đi. थोड़ा लग चुका है बॉल दाग के आके।
कैच आउट बेस्ट प्लेयर एक ही ओवर में आउट हो गया phổ biến lần luôn ra phổ biến lần ngoài Dos ram. Pada dos ram bro.ผมไม่ได้ปวดแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเรื่องร้านเรื่องปวดแหวนหรอก mà chạy này chứ mà kia xuống thằng gì cái nào cũng biết nào đi hay đâu mà biết làm liền à
đang cái ổ bao rồi đâu. Ôi em biết chứ có bò ra mà đâu. Lên cái đang ổ bao rồi đâu. Đấy, hướng dẫn lôi ra đâu, có bên nào hướng dẫn luôn. Cái phút đi nè, cây vai rồi. Phút rồi mẹ thở ai thở cho bà. Nó là kia thật là rồi. 20 run, 20 run. Run, Wally. 20 run sih. Penuh run yang ngomong tu. Out tayo do. Mira, kapten lang dulu dah. Do, kapten lang lang. Dua berapa? Kira dua betul. Bên nó mai cái gì con à?